večer i dobrodošli u emisiju Kvara do 6. Kao i svakog petka imamo uobičajene teme poput beauty igraonice i nagradnih igara za Sinestar i Art Kino. Imamo i goste, oni naravno nisu uobičajeni nego su svakog petka novi. A za ovaj kišoviti petak doveli smo dvojicu gostiju koji će nas evo pokušati razveseliti. Pa pozdravljam Tomislava Kopričevića. Koprivečevića, dobro. Dobro večer. To je to. Dobro večer, poštovanje. Može Tomislav, dobro večer. I Marko Kalc. Tako je, dobro večer. Dakle, povod vašeg dolaska je taj, zapravo, zašto sam ja vas uopće zvala? Ko ste vi? A to je sada, mi smo ambasadori smijeha, evo, to bi bilo pod prvu stvar. Mi se bavimo, znači, mi smo Crveni nosevi, klaunovi doktori, organizacija koja već dugogodišnje postoji, krenula je u Hrvatskoj, naravno, svemu ćemo tome pomalo, ali bitna je stvar to da u Rijeci već sad postojimo godinu dana i da sad se to unapređuje da bude što više posjeta i svega i povodom toga smo ovdje da pozovemo ljude. Idući tjedan, utorak 28. je godinu dana kako već djelujemo u Rijeci i da to malo svečano obilježimo i da napravimo paradu i tako, pa eto, tim povodom smo tu da to najavimo, taj događaj. Dakle, prije točno godinu dana ste prvi put posjetili dječju bolnicu. Što ste znači pripremili, evo utorak, možda malo detaljnije? Pa utorak, sad sljedeći utorak, znači će u dječjoj bolnici Kantrida s početkom u 11 sati biti održana preskonferencija, tako da pozivamo isto sve novinare evo, da dođu ovom prilikom, gdje će se u biti obilježiti godina dana djelovanja Crvenih noseva u Rijeci. U Zagrebu oni već djeluju 3,5 godine i znači uslijedit će preskonferencija gdje će biti razgovor, predstavljanje i onda će krenuti ta velika, dobro ne baš velika, ali parada klaunova doktora po bolnici sa uobičajenom vizitom. I preskonferenciju će isto voditi umjetnički direktor Crvenih noseva Zoran Vukić te izvršna direktorica Mladenka Majerić. Dakle, nećete biti sami, pomoću vam kolege iz Zagreba. Da, ima nas, inače moramo napomenuti da nas u Hrvatskoj za sad još nema veliki broj, tek je to u nastajanju. Zagreb kao glavni grad, naravno tamo je sve bazirano za sada i cilj je da se to širi u svim gradovima u Hrvatskoj, znači da sva djeca budu jednako zastupljena po svim gradovima. I tako je to krenulo u Rijeci evo, prije godinu dana. Nama dolaze klaunovi doktori iz Zagreba, pošto su oni educirani i usavršeni u svom znanju i u svojoj profesionalnosti. Tako da, evo, Marko, ja i Nives, još jedna cura u Rijeci, mi smo prije godinu dana bili na audiciji, mi smo još u fazi učenja, edukacije, tako da oni još uvijek vode kad su u Rijeci jedanput mjesečno, zato nemoguće to tako intenzivirati češće. Oni dolaze jedanput mjesečno zbog financijskih i svih stvari kako to ide, ali sad se radi na tome znači da baš Rijeka bude drugi grad u Hrvatskoj koji ima svoju standardnu postavu, recimo to tako, domaću postavu koja bi onda to radila i širila dalje na Istru i kakav već to bi bilo dobro. Recimo. Evo Marko, kako si ti postao član Crvenih noseva? Pa čuo sam za audiciju, znači prije, to je bilo, negdje u 3. mjesecu sam čuo da će biti audicija i u 5. mjesecu smo otišli, u biti zajedno smo otišli na audiciju tu u Rijeci i audicija je stvarno bila zabavna, 2 dana je trajala po nekoliko sati i u principu mi smo trebali pripremiti jednu točku kako mi vidimo šta je klaun. Tako da smo započeli u biti s tim i kroz razne igre, vježbe, smo u biti dolazili do tih nekih karakteristika klauna, kakav bi klaun trebao biti i pokušavamo isto, znači rad Crvenih noseva se isto bazira na tome da uče da nije klaun samo tako šašav i obučen u razne boje, nego da već klaun ima stvarno svoje karakteristike i da ne mora čak puno, ne mora ni pričat da bi u biti zabavio i izvukao neki smijeh iz djeteta. Tako da ta audicija je stvarno bila zanimljiva i eto. A sjećaš se svog prvog odlaska u bolnicu? Sjećam, to je, znači mi kad se educiramo, pripremamo 4 puta moramo otići u civilu, znači kao dok dvoje rade, mi idemo i gledamo i prvi put sam bio sad pred 1 dana kao 3. klaun
I jako je zanimljivo. U biti taj treći klaun kad se ide, što minimalnije se mora raditi. U biti da se vidi Luči još uhodava. Da. I jako je zanimljivo. Puno drugačije, znači drugčiji pristup nego kad si u civilu. Da, to je i specifičnost same okoline. Znači, mi idemo po bolnicama, nije stvar u tome da smo mi šašavi, ludi, što šareni, nego ipak se nekako moramo približiti i toj djeci, sa svom senzibilišu s njima i sa roditeljima, sa osobljem u krajnjoj liniji. Tako da mi idemo nekako, kako bi ja to rekao, na fini način s njima. Naše i uniforme su vrlo decentne i nemamo puno ekstra detalja na sebi. Znači, samo je bitna ta reakcija koju mi izazovemo sa roditeljima, doktorima, sa djecom. Znači, nama je to primarni cilj da mi s njima bilo kakav kontakt, da im njihovo to vrijeme koje su u bolnici, da im olakšamo. Ali evo isto pitanje, zašto si odlučio postati klaunov doktor? Šta uopće treba doktorov klaun? Klaun doktor. Da. Pa, po meni je to vrlo plemenito i vrlo lijepa stvar, pogotovo rad sa djecom. Ne znam, ja sam inače se bavim glazbom i tako sam cijeli život sa mladim ljudima, s malom djecom i mene to iskreno zanima, a ovo je vrlo onako lijepo, humanitarno i stvarno kad čovjek vidi rezultate na prvo, kad dođe i kad stvarno dobiješ nekakvu emociju nazad, pa makar to bilo, ne znam, ja sam znao s nekakvim instrumentima sviramo pa djeca začepe uši, pa pa kako to, ali barem je reakcija tu, znači oni se trude, oni rade, nekakva interakcija između nas je i to jako čovjeka oplemenjuje poslije. Dakle, svirate im, ali kad pričate, o čemu pričate? U biti nema se nešto, ne dogovori se, ne dogovori se napred, to se vidi na samom ulasku, znači u sobu. Da li dijete, ne znam, prčka po mobitelu pa se nešto može, gledaš televiziju ili, u biti se na licu mjesta stvara materijal. Da, dosta improvizacije. U biti tu je jako bitna improvizacija isto. Dakle, najčešće ste na onkologiji? Da, najčešće na onkologiji. Prolazi se svi na KBC-u, znači, ne KBC-u, prostite, na Kantridi. Sve odjele prolazimo, znači, sve dječje odjeli se prolaze. Nekad je problem na onkologiji, zavisi od pacijenata da li su u karanteni, nije ni toliko ni veliko, gore je 4 sobe, koliko ja znam. Tako da u biti se cijeli džir napravi po bolnici, to je tako, idemo znači po svim odjelima. Marko, šta ti inače radiš kad nisi klaun? Kad nisam klaun. Inače sam plesač suvremenog plesa, isto hula hop, plesač, žongler, pomalo isto tako glumim amaterski i sviram gitaru, ukulele i tako. Tomislav. Ja sam tu u HNK u Rijeci, Ivana Plemenitog Zajca, sviram u orkestru trombon i to je to. To je to. Dakle, ako smo možda nekog zainteresirali i također bih htio postati klaun, na koji način vam se može priključiti? Pa mi, znači mogu otići isto tako na stranicu Crvenih noseva i tamo nas kontaktirati, a ono što je bitno je da u 5. i 6. ožujka će se održati još jedna audicija u Rijeci. Još se ne zna točno gdje, to će biti rečeno, ali ta 2 dana će biti audicija gdje u biti mi pozivamo svih da dođu, zainteresirani. Tako, koji misle da se vide u tome ili koji bi samo htjeli vidjeti o čem se tu radi, nema problema, ljudi se mogu javiti. Naša stranica je Crveni nosevi HR, znači tamo mogu dobiti skroz informacije prave kada i gdje će to biti, iako znam da je na Facebooku i mi ćemo još oblijepiti po gradu, tako da se točno zna kada je. Jer bi htjeli povećati broj samih doktora klaunova tu u Rijeci da bi mogli intenzivirati naše posjete barem 2 puta tjedno, da djecu zabavimo. Ja sam vidjela na vašim stranicama da vi imate etički kodeks. Da, obavezno. Što tamo sve piše? Dakle, čega se morate pridržavati? Pa uglavnom su najvažnija pravila samog ponašanja po bolnicama. Znači da ne govorimo od higijene do svakog odjela posebno
koje morate se ponašati po nekim regulama, naravno maske, zaštita, diranje, jako puno tih stvari ima koje morate stvarno obratiti pažnju, jer niste u dječjem vrtiću, nek ste stvarno u bolnici sa teško bolesnom djecom i tu treba jako pažnje. Nikad privatno, recimo, može se dogoditi neki konflikt isto s djetetom, jer dijete je osjetljivo, nikad se ne smije privatno pristupiti djetetu, znači na taj način da se svađa ili nešto, uvijek isto su nas, prvo što su nam rekli da kad se ulazi u sobu je da se ni ne uđe odmah u sobu, nego da se svratiju, vidi i osjeti da li dijete u biti nas poziva unutra. To je isto jedno od pravila, jer ponekad ako letiš prenaglo, dijete se preplaši, rasplače. Da. Ima kakva anegdota, priča, možda pa meni je lijepo bilo, evo samo scena zadnji put kad su došli tu isto naši kolege iz Zagreba, kad su bili tu u viziti, čim je došla doktorica Petra, kako se... Maštalić, doktorica Maštalić, oprostite, kolegica je došla. Čim se pojavila u bolnici, 3 djevojčice su joj sa pol hodnika uletile u zagrlja i mislim to samo, evo, ta jedna par sekundi ti je dovoljno da ti cijeli tjedan nasmije i stvarno lijepe reakcije te stvarno može nahraniti dušu. Vjerujem da vas onda ne puštaju, da jedva otiđete. Pa nekad se i zaigramo s njima da zaboravimo da bi trebali otići doma čak. Ali... Da u biti ja kao klaun bi ostao sad još u toj sobi, ali moramo ići dalje da obiđemo. Imaš ti kakvu priču, anegdotu? Pa, ima sad, ali sad se ne mogu točno sjetiti, ali recimo sad zadnji put kad sam bilo nas je 3 i ušli smo u jednu sobu gdje je dijete spavalo i sad je bila tamo majka i dijelili smo imali smo slikovnice i dijelili smo te slikovnice i onda je ta klaun doktorica odšetala polako do mame, na prstima potiho i dala tu slikovnicu i zahvalila se, okrenula se i drmula u stolicu da to odjeknulo tako jako. Mi smo samo pobjegli iz sobe. I u biti to je pravi klaun. Tako da pokušava nešto dobro napraviti, ali na kraju zezne. I onda... Evo kad smo spomenuli slikovnicu, evo recite nam nešto o slikovnici. Dakle, slikovnice nosite sa sobom. Slikovnice nosimo sa sobom. Kako smo Crveni nosovi nisu kao organizacija, to je udruga, nije na volonterskoj bazi. Znači, mi prikupljamo sredstva od dobrih građana i ovim putem bi se zahvalili svima u Rijeci i okolici koji nam pomažu. Znači, nas mogu pomagati i pravne osobe, i firme, i privatne osobe. Znači, radi se na taj način je rada i na primjer, ova slikovnica se može naći na svakom tisku. Ona pomaže, znači, samoj organizaciji Crvenih noseva i još ima tako uvijek nekakvih akcija, imamo ili u apotekama, može čovjek kupiti crveni nos samo kao znak pažnje i tako se potpomaže udruzi da bi mogla funkcionirati, jer kažem nije na volonterskoj bazi, nego je znači ipak profesionalno, tu mi imamo i edukacije i sve skupa, a na primjer ovu je napisala ovu baš slikovnicu Jelena Pervan i Nikolina Marjanović Vračar je ilustrirala. Zanimljivo je s njima, one su bile, Jelena, koliko znam, bila pacijentica u bolnici u Zagrebu, ne znam točno gdje, i baš su naši kolege ju zabavljali tako, kad je bila tamo hospitalizirana i ona je onda rekla da mora se nekako odužiti, da bi voljela nešto napisati. Isto još jedna Nikolina, znači ona je radila svoje ilustracije i tako i onda evo super je ispalo da su napravili slikovnicu koje inače i mi dijelimo djeci, a i može se kupiti na svakom kiosku. Evo, vi ste to sve lijepo ispričali, ali mi sad ipak evo imamo jedan dokaz za naše gledatelje da ste vi zapravo pravi crveni nosevi. Vi ste? To vas nisam pitala, imate li vi neko imena klaunovska? Ko si ti sad? Ja sam doktor Kalcijum. Doktor Kalcijum, znate, puno kalcija. Treba uzimati puno kalcija? Treba uzimati puno kalcija i piti puno kalcija. Kalcijum. Ja bi sad, mi imamo jednu pjesmicu koju znamo tako otpjevati dječici u bolnici, pa evo, ja bi sad otpjevao
Slobodno. Smijem? Slobodno. Mislim, ako znaš. Ovdje? Da. Juri zeka iz daleka, hija, hija, ho. Trči jadan, žedan, gladan. Prepao se jer je letko poviknuo stoj. Pa će trkom da se skloni u čumerak svoj. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bravo. Svaka čast. Evo, hvala vam na dolasku, evo, i da ponovimo možda ove dvije važne informacije. Dakle, utorak obilježavate Tako, u 11 sati. prvu godinu u bolnici i rekli smo, ako neko misli da možda zna bolje ili vam se želi pridružiti, dakle, može se javiti na audiciju. Šta smo rekli? 5. i 6. ožujka. Tako, 5. i 6. ožujka, vidjeti na stranicama Crveni nosevi HR. Još ako nekog zanima informacije, pošto je međunarodna udruga, postoji znači Red Nose International, isto mogu pogledati na internetu malo o cijeloj organizaciji kako to funkcionira. Tako. Hvala. Hoćeš mi ostaviti taj crveni nos ili ga moraš uzeti sa sobom? Joj, moram ga uzeti, ali ne mogu. Dobro, daćeš mi drugi put. Može. Može. Hvala još jedan put na dolasku. Hvala.